Тинни хүрбе 9 күнүгер Дмитрий Ходулов атынан Норот айыннытын жетигер Саха национальный жороя манчары бахалай 200 сүрбе сылыгарынан эдеркен манчары музыкада гугаллах лирика патриотический спектакль көрөтчү бире билинилла. Народ көмүс бөрөтүгер түһәрен кепсән оңостан керһеләбит ытык кихитин ологон чакчылара жүрүтер доргоннок тыннах музыкага сууланан сахалы ылбагай ыраннан керкейен жеренгейди тәйерин күнү кеккеләһен айнылактык жүһүрүннә. Спектакль ураты алыптак ейләк либреттатын, духа кылын тарьер жүрүскен музыкатын, бырайык аптара, Саха Республикатын культуратын верагаритин туйгуна, хармейстер Раиса Сергучева-Винокурова соруйда. Туруарачы режиссернан Дмитрий Ходулов атынан Народ театрын артыга, таммактар литературный холбок салаятчыта Наталья Пахомова кыллая үлеләте. Саха народын ос намага болбут жолу жаройын сүрін оролугар Народный театр артыга Константин Скрябин, эдер көрөтчү театрын итилләтчыта Максим Эверстов, Владимир Петрович Ларионов атынан Майер Тосколтын төрдүс кылаһын өрнәтчыта Арылхан Касьянов оңнотулар. Инакенки сосин мандык кимигелен көбүтүм. Онда мен манчары ордага нагатын тугана мен актырды. Жон капсалын үйән кудуктан капсалнер балдарты. Она аңа барына сойбутум. Онна берекедик тагыны бу манчары тугана хелдак сүддак канлык бары клуб театрды турлар эбите боло биреметигер. Оттон оготонун ара ок болор болду. Емен ылымдаган ол сосин тугуттан ламын интерехилгамин ну либретто куту капсаку духуриан керем барбутум онтук мура бия музыкам боларын бытамала кайбы олар о ылдан тебет тутто хепебит манда көддак кемдер бал инклюден сепебит емен биям музыка биям кырды агаякта болор ыралар дакпын бу манчаран алла ыралары хуриан керем барбутум кини манна гарахан эргиттек олого атагыстабылак ологон лаханнык туктабаккабыт кини бу кии курдук атекени ме ого курдук көнөрү көтөрөбүт ого курдук оньон көрүлен ого саастагат онордук көртөтүбүт кытарбын алакастынабын сүрөн оролорго кытарбын хөмлүбүт анда эпетте сэлбэ хуанна олантан быдын терехене болан калар терехене темаларда кыйын боллаганы өсөшүй улахан жонорго өсөһөбүн там киме хары тапталга билинебин деп ол нек эмоция көдөрөшү Изабелла Романова, Меңе Хаңалас, Эркәйі.